I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Prijatelji, u današnjoj epizodi idemo malo na igrice. Ću vam pokazati kako možete igrati Counter-Strike 1.6 na vašem pretraživaču ili browseru. Znači, ja sam ovdje već pripremio link. Znači, link ćete imati u opisu, ovaj ovdje link. Kopirat ću ga i ajde da vam pokažemo o čemu se radi. Kada uđete na ovaj sajt izgledat će vam skemi, znači izgledat će vam skemi, ja sam ovo testirao pre, kao što vidite imate ovdje sad servere. Kao što vidite koliko igra ljudi trenutno i znači malo će vam lago, zavisi koliko vam je dobar komp i to. Evo kao što imate ovdje unlimited rounds, rounds limit 20, unlimited rounds, i ovdje sad imate bilo koliko sad. Idete na connected, ako vam se bude mnogo sporo učitavalo, to je zato što ga prvi put pokrećete, kasnije vam neće biti tako sporije, to je tako sporo, makar oni tako kažu. I sad imate ovdje bilo koje servere, nije bitno, uđete bukvalno u bilo koji, ja vam savjetujem ovakve neke servere. I znači ovako će da vas odbaci, sad ovo vi ne klikćete, osim ako vam ne radi onda to kliknete, a ako vam radi, znači jednostavno kao što sačekate, ovdje vam se ovo učitava. Ono slično je CSGO, znači baš je slično CSGO, to učita. Baš slično je CSGO. I evo ga, kao što imate Fire, gdje pucate, vjerovatno to već svi znate. I gdje zoomirate, gdje ovo gdje ono, i možete staviti i u full screen, ja inače to radim. I evo stavite ovako u full screen, mislim ne ovako, ne treba sada da se učita. Ako uopšte hoće da se učita, neće, nešto mi se zabagovalo. I uglavnom, meni se zabagovalo ljudi, tako da nemojte zameriti, ne mogu nešto da izađem. Evo, znači, kažete da ovako će vam trebati biti. I piše ovako connected, oni se tu instaliraju kao shadere. Ja ću da izađem iz full screena jer mi ne treba. I kada vam uđe u igricu, jednostavno imat ćete kao što možete da vidite, ja ću terorista. I evo ga, kao što vidimo, pravili su animacije. Mene laguje samo zato što snimam, valjda vama neće lagovati. I evo, kao što vidite, to je to. Ljudi, ja se nadam da ste vidjeli prijatelji u ovom klipu, ako jeste ostavite komentar i tako to. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a ja ću da vam testiram čisto, pošto ja ćemo napisati AK i uzet ću Deagle i evo ga, možete da oružja. Također da pustite možda granat recognition, također. Ovo je za kikovanje. Hvala vam to. Nadam se da ste privali, ako jeste napišite mi u komentarima i drugo je to. Pozdrav!